One day ngivuyile futhi ma-vlog. Namhlanje vele iSunday nivuka nibheke khona esontweni. Ngicela kubuza ukuthi kanti why ubusuku sebuthatha isikhathi esincane phela ngiqeda kurara manje ngigucuke kayi-1 kwaba sekuseni ukuze ubone ukuthi lo busuku lobu bebubuncane ngiphuphe iphupho eri-1 kule phupho lakhona bengilinde i-transport mayifika i-transport ngivele ngavula umnyango ngathi mangihlala phansi kwavele kwaba sekuseni vele narabe senicedile kundlula umbhede nabeka ivascom yokugeza ngafaka amanzi okushisa amanzi lawa ngakuthinta uvela isikhumba lesangaphakathi that's why bese niwadesha navele nabamba ubuso ngensipho lobuso bami lobu bufuna ngibwashe ngezandla ngoba ngawasha ngevasirap ngivela amarashi isikhumba sami siyacuthuka nje kuvele kuphithizele lapha ebusweni kusho ukuthi isikhumba sami sisensitive bese ngibusura ukuthi phela manigcobisa ningagcobisi phezu kwamanzi phela ivaseline plus amanzi is equal to inhlakanhlaka so ni-avoida inhlakanhlaka yeyi ningakhohlwa kuwasha izimpumuro otherwise uzathi uhleli nabangani bakho usathi wenza ama-jokes uyabahlekisa bahleke bacela baphinde babuye futhi bahleke uzibuze ukuthi kanti manje bahlekani ngoba le joke yokucala seyiphelile kanti kunesigonogono lapha empumurweni lesigonogono sesihlekisa ngawo bese sowuyacala ubiza abangani ngama-fake friends abo when days are dark friends are few kanti cha inkinga impumulo namazinyo kanjalo singawakhohlwa phela akusho ukuthi mawuyerobhoni namazinyo nawo kumele abe yelo siya-understand ufavor i-Kaizer Chiefs and iyawina mara izinyo rona marigezwe please ungadlisi team khosi bese nifasa amabhandi story time ngelinye ilanga bekunomunye ubhuti bathi umzi wakhe bekanari inkinga yokuthi la ezinyaweni akawufiri umzimba wakhe noma ungamtsiva angeke ezwe next that day ke wathi ugcoka ibrook wakhohlwa ukufaka ibhande wagibela iteksi wahamba waya emall lapha emall ke wathenga igrocery yakhe waceda masekathi ubuyela eteksini makathi ubheka emuva naba abantu phela sebamgcwelele bafuna ukumshuta abanye bamshuta naye umangera ukuthi manje abantu banishuta kuyenzakalani makathi ubheka phansi ibhuruku liyehlile naye azange arive angisho umzimba wakhe akawufiri lapha bese nicedile kukama bara niyabona umlomo wami umbashiri zamba the problem solved baba bese nifaka ke emlomeni manje ke yabona izamba akusiyo into le ongayiphatha lapho kugcwele khona abantu ukuyikhipha kwakho ukuphela kwayo nalo onayo sekafuna ukugcobisa senifaka amawashi ke phela anifuni ukuba ready lapha emasontweni ngathi secret makawus ukhumbula okuyenza ka left ukuyenze na ka right ukuze lento ibe fair ibe fair or equal khona rap mara guys wayaphi ama-happy socks mara yabona ama-happy socks bukhona ukugcoka noma nani noma ungagcoka ibrook elifishane namabhoots bese uthi happy socks ubulele kokugcina baba bese ngiyenza ama-show off baba senginikhomba ke boma-drip check baba wayazi uma ungazazi lezinto zabo-drip check ungabona ngathi umuntu sekafundile ufundele budokotela makathi i-drip check wena ucabanga udoktor makachecka umuntu lo ogurayo i-drip mara niyabona ukuthi kubalulekile ukwazi izinto guys mara niyabona rento yokuyenza ama-vlog guys ubona ngathi wonke umuntu ubheke wena kanti Grace Mondlana niyenza kanjani rent Sibongiseni Goodwill niyenza kanjani rent ngisho wena marume Kamshana noPitbull rapha ke bese niyofika esontweni boma 1 minute 10 seconds away mina ke ngikhonza eGlory of the Last Days yeyi kumnandi to be there angisho nawe wazibonera ke mapiyano kusho khona ukuthi senifikile phakathi esontweni manje rapha ke imani kancane uyayivuthela lo bhuti ro i-keyboard bese nimshuta ngefilter ke bheka rapha guys phela ningakhohlwa kunifollowa ku-YouTube naku-TikTok ku-YouTube uvele ubhala Samkelo Skit Vlogs kuyafana konke naku-TikTok maningi kabi ama-vlog lawa azayo wena nje subscribe on my YouTube channel ukuze ungaphuthelwa danki ngiyazibongela